Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resul. Allahumma salli ve sellim ala nebiyina Muhammed. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde kimde kim үйүнөн daarатын alıp Quba meşine ziyaratqa kelip Quba meşine 2 rekat namaz okuy turgan bolsa, al adamga bir umranın soğu жазылат дейт. Biz ошо Quba meşine ziyaratqa keldik. Bugün ayta turgan maselebиz Quba meşidi жөнүндө эмес. Quba meşидинен 38 metr turgan ушул Aris kudukçası. Aris kudukçası, Aris degeni bul İslam tarihine çeyin kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelgenge çeyin ушул жерде дыйкан багбан болгон Yahudi Aris'tin atında. Keyinçerek bul kuduk Peygamber aleyhisselam'ın şakekçesi, Peygamber'in cüzdügü Hatamın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'in cüzdükçesi bolgon kuduk dep atalıp kalgan. Aytayın degen masele bul emes. Urmatı Müslüman bir tuğan. Kündördün birinde ulu sahaba. Kanday baktılуу sahaba. Abu Musa al-Ash'ari daarатымды алдымда үйдө бүгүн кечке пайгамбар менен бирге болсом деп ниет кылып мешке келип пайгамбарды таппадым. Пайгамбарды сүрүштүрсөм, сураштырсам, пайгамбар ушул Куба тарапка кетти деди. Мен да пайгамбардын артынан келдим. Келсем пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir Aris кудугунун айланасында daarатын алып, буттарын тизесине чейин түрүп, ушул жерде бутун салкындатып сууга салып, эс алып жаткан экен. Peygamber'e gelip salam verdim de mınday dedim. Bugün Peygamber'ın eşiginde korgoçu olam dedi. Aytayın degen masele urmatı Müslüman bir tuğan. Al kezde kuduktun aylanası tosulgan. Anın eşigi kurba darağın jalbırakçadan bolgan eşik var ele. Ya Resulallah men bugün sizin eşiginizde bolam dedim. Birazdan keyin eşik takıldap kaldı. Çıksam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulu sahabası Abu Bakr Sıddık Peygamber'in canına kirүүгө ruhsat suradı. Keldim de Peygamber'e salam verip o Allah'ın elçisi sırtta Abu Bakr sizin canınızga kelүүгө ruhsat surap jatat desem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'ga sүйүнчүлөгүн Allah Taala anın jannatка kirүүsünü sүйүнчүлөдү dedi. Abu Bakr Sıddık'a sүйүнчүлөгөндөн кийин Abu Bakr Sıddık kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oң жагына oturup alda janagындай butun tizesine çeyin türüp butun salkın suğa salıp es alıp oturdu. Birazdan keyin eşik takıldadı. Kim desem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halifası Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu Peygamber'in canına kelүүгө ruhsat suradı. Men çurkap kelimde o Allah'ın elçisi eşikte Hazreti Umar ruhsat surap jatat. Kirүүгө ruhsat mı desem Hazreti Umar'a da sүйүнчүлөгүн al jannatılardan boldu. Jannatka kirүүsün sүйүнчүlö kelsin dedi. Hazreti Umar kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol jagına al da butun türüp kuduka butun salıp salkında üçөөsü oturdu. Birazdan keyin eşik kıymıldap kaldı. Kim eken desem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 3. halifası Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anhu Peygamber'in canına kelүүгө ruhsat suradı. Peygamber'e salam verip Peygamber'den ruhsat algan kezinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a sүйүнчүлөгүн Osman'dın başına kelgen sıloolordan keyin kıyınçılıklardan keyin al da jannatka kiret degenden keyin Hazreti Osman'a da ruhsat verdi. Peygamber Hazreti Osman kelgen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oң jagında Abu Bakr Sıddık, sol jagında Hazreti Umar radıyallahu anhu alemi karama karşısına gelip Hazreti Osman oturdular. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bu yerde aytılып turgan mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşaral Mubashirine bil Cennet 15 menen sүйүнчүлөнгөн sahabalardan üçөөsü Hazreti Umar'a, Hazreti Abu Bakr'a, Hazreti Umar'a, Hazreti Osman'a jannatka kirүүsünü uşul kudukta oturup sүйүнчүлөгөн ele. Bir Anis bunu keyinçerek Hazreti Osman kelip bulardın janı oң jagında sol jagında bolbой al karama karşıda oturgan kezde al balkim butun çeçip alar siyaqtуу salkında oturuga orun tapkan jok. Said ibn Musayyib aytat, alardın oşol oturgan көрүнүшүнү men bilgenden ki men mындай joorulap koydum. Alardın kelечекте alardın kabır жөнүндө kömülüşü boyunca men jooruladım deyт. Albatta bugün hurmatlı Müslüman bir tuğanım Said ibn Musayyib aytkanday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyulgan Peygamber'in hücrasında anın mürünün tuşuna kelip Hazreti Abu Bakr, alemi Abu Bakr'ın mürünün tuşuna Hazreti Osman, üçөөsü koyulgan. Albatta Hazreti Osman al jerde jok. Hazreti Osman kabırga koyulgan. Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğan aytayın degen masele bul İslam tarihindagi bir Anis kudukçası ötö İslam tarihinde özgöçö bir 3 sahabanın jannatka kirүүsүн sүйүнчүлөгөн kuduk. Keyinçerek bul kuduk Peygamber'in şakekçesi degeni Peygamber özü ötkönden keyin özünün peygamberlik şakekçesini Hazreti
Абу Бакырга Hazreti Абу Бакыр, Hazreti Умарга, Hazreti Умар, Hazreti Усманга өткөзгөндөн кийин Hazreti Усман халифа болуп 6-жылы ушул жерде жүзүгүн чечип сууда ойноп отурган кезде жүзүгү түшүп кетет да, аны бир канча 3 күнгө чейин издеп сууну кургатып таппай калышат. Ошондуктан бул кудуктун кийинчерээк аталышы Би'r Хатамин Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбардын жүздүкчөсүнүн кудукчасы деп аталат. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак бизде ушул жерге келип Кубаны зиярат кылуу насип этсин. Ошондой эле ушул жерди зиярат кылган инсандарга Аллахым, биз пайгамбар сыяктуу анын жанында келип кудуктарда отура алган жокпуз, анын эшикчиси болуп аны коргой алган жокпуз. Бирок жараткан Аллах таала баарыбызды Жаннатул Фирдавста пайгамбар менен бирге болуу насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.